Beda kelam subhanallah. Iya bener, tembang tak macah. Ambil ngen nih lagi. Ambian mon beda kelap macam apa? Subhanallah. Udah, jangan cara mondok anake. Subhanallah. Ya Allah. Bo. Lesok. Monbah. Beda kelam subhanallah. Iya bener, tembang tak macah. Subhanalladzi, ayo baca. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terang lagi. Ibnu Abbas adabu, siapa orang mon bada kelap maca jeriah. Saya ulang, siapa orang mon bada kelap bada kedepah maca jeriah pas ki ijabok kelap. Engen lu? Pas ki ijabok kelap, maka dabun Ibnu Abbas, fa'alayya diyatuhu, engkau senangkungan. Amin. Duh, tahu. Jadi Ibnu Abbas ada bu, man qala indar ra'di. Ayo tulis santri. Man qala indar ra'di subhanalladzi. Ayo tuh. Terus aki segi buru. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pasadabu mangqala, sapa-sapa orang se'adua indar ra'di nalekan pada kelap dua subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fa asabathu sa'iqatun, pai capok orang jeriban kelap, fa alayya diyatuhu, maka engkau sinangkunga dindana. Amin. Jala taning panceng lah, gibur wajah nyaman. Amin. Bang, biana tanya, mak bisa ke muslim? Ibnu Abbas ni kekundang kungak ke nikah. Walan beda hadis, pirang aki. Ini, ida sami'tumur ra'dah. Bila ba'an reda pun kanjeng Nabi ngiding beda munyin kelap. Fadhkurullaha, maka ba'an adzikiraka, Allah azza wa jal. Fa innahu la yusibu dhakiran, karena kelap jeriya tak kira tebe ka orang si adzikir. Kelap jeriya tak kira mereka orang si adzikir. Gula nga bahasa kining kabar-kabar beda si capok kelap, ternyata perpana main HP. Tak adzikir, dan timun gi adzikir insyaallah selamat. Mon tak selamat dapun Ibnu Abbas, tuntut kangko engkau si majar dindana. Subhana ma yusabbihur ra'du, subhanalladzi ma yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du, maha suci Allah, yusabbihur ra'du, yang bertasbih
subhanalladzi yusabbihur ra'du, yang bertasbih ar-ra'du apa kelap, bihamdihi dengan memuji Allah, wal malaikatu dan para malaikat, min khifatihi karena takut kepada Allah. Ketika kelap guru berpana dikir guru dua perpanoso, subhanallah dua ambian bah macam subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas engak ke Allah tak mereng setedu nganga dua ngecet senyum TV dobar ban TV napa keng mondreng medur mak lembur mon beda kelap beni adiker pahit pengeluare cakong yonta laki cakong wer iki bener lopot lo tetimbian mon ngiding beda papon apa tuli adiker gaal ya jak bisa aronyi jak bisa nyi sambian cek adente kelap, cek adente angin, cek adente lenduh benare adzikir insyaallah salah. Kenapa? Karena kini kenyamanan tindakan pencegahan, mencegah itu lebih baik daripada mengubah. Pada pengumuman dari Kecatibi, sehingga cek ongke katas terop karena jeria beri lemereng kedua potong. Pas bada santri laki tineng kok seongke. Keng ibaba ibri kasor senaong ke atas tak pakeker alhamdulillah tak potong arapah pada tindakan pencegahan ibaba ibri kasor sampian bada orang abri tak bacaan sarangki umam imau sakin ariyah baca berempah maca surat ikhlas kalau kaleh kul a'udzu birabbil falak sekalian kul a'udzu birabbin nas sekalian insyaallah mbian bekal tak capok penyakit keng oleh 2 tahun tak baca sekali dibudin pai capok penyakit sanlai capok penyakit sarang ki umam pai debuin ajri ban montrober sebeni baca telokan setia baca sebu pu mak sebu ya jok reng lembok kita kering setelokan mon setia sanlah kering sebu mencegah lebih baik daripada mengubah paham mangkan sampean montro tak potong atena jangan pernah main hati